So ito ang kami Lawmman trophy mo taklete sa nga cheo andong ani. Kami yan po si Ramtin Thara, Director of Police Collection na windring se. Landiag bigang kan lompuya pilang po sa kalopur kan se. Kung ngayon po si Ramtin Thara, Director of Police Collection na se. Ani yan Lawmman pagni minsan sakto ani. Tuna Police Collection top scorer kan puamang. As a just Missouri Premier League season 11 na kan top scorer yan Goso pagni ako mani. Best forward ni Boklal Piag tika Azo Football Club. Pusiram din talaga daw na obsela. Lagyan di ka sumalong tugan. So ito na Police Collection Best Player kan Semang. Tugay kan Rinle. As a Juice Missouri Premier League season 11 Best Player tugay kan Rinle. Best Player Lantan Kuma Tike Azo Taxi. Kami so here PBC Bangladesh MPL Senior Vice President Kalawinding sila. Papalian po ko mga. Kan so ita kang kami Lawmman yan trophy mo tabaka che sa nga cheo andong ani. Ikan zanira singka. Si Ramtin Thara, Director of Police Collection sa lomtu kan soya tike ang lompui boke tuna fair play award kan sa mga kung ngayon PBC Bangladesh MFS Senior Vice President Kalawinding sila. Fair play award hi Match Commissioner kan MC Tente Fung Chang mga anenani. As a Juice Missouri Premier League season 11 na fair play award dong two team to Tamari Football Club te ani. Kami so yan Dr. Rocky Matsenko, Deputy Director DMNR Lawing se ani yan Lawmman pagin sa sabdo nani. PPC Bangladesh le Tamari Football Club te tumalong tu kan so yan. Tuna semi-finalist team te Lawmman na nahon kan na yang amin sa tutu hi Dr. Rocky Matsenko, Deputy Director DMNR ani. Kung ngayon as a Juice Missouri Premier League season 11 na kan semi-finalist team pakazog Tamari FC te lawchuak se ani yan cheng nuai khat sing hi sanga andong ani. Semi-finalist team yan cheng nuai khat sing hi sanga andong ani. Kan Lawmman tuna semi-finalist team pakazog si Pilbeng Hun Football Club te hello chuak de sela. Kita kilo kara. Kami so Lawmman misem sa Turian pula na so mapatsuaw IRS Secretary Union PA Azo Smart City lawinding sila. Dr. Rocky Matsenko, Deputy Director DMNR tumalong tu kan soya kan semi-finalist team te tungapo lom tu kan soya tuna runners up Lawmman kan semang misem sa tutu hipalal na so mapatsuaw IRS Secretary Union PA Azo Smart City. Finalist team hiyan Cheng Nuai ni Singa andong ani. As a Juice Missouri Premier League season 11 finalist team final na banduay ta Missouri Police Football Club te pangayelo chuak se kubengin ni Lawmman. Kami so here champion medal kan se mga kongayin pulang hinglo Mar kan minister le kan MPL president ni Bokle puriu belal en ko na te Kalawinding sila. Missouri Police te kan lompuye. Ngayon pulang hinglo kan sports minister MPL president ni Bokle puriu belal en ko na te Kalawinding swak se kan champion team te kan indingem. As a Juice Missouri
กันแชมเปี้ยนเช็คที่ผู้ริเป็นเล่นก็ราคามินนั่นสักโดนพวกกันนี่ส่วนกันแชมเปี้ยนทรอฟี่ที่ผู้เตะราคามินนั่นสักโดนทุกอันนี้Não podíamos ver, velho, fica. Nó đẩy về nó champion check không mà yin tu mà biết cả mình tưởng sắc nga puri belal em ko la as a juice này tu cả mình đang sắc nga tu na thì cho anh trophy hi putete anh mình đang sắc don thu ngay trophy na nahun ka na yang ama kan players ka lawin arem sa ta ka lawin darbok po bayo balance tayo lawin as a juice Missouri Premier League Season 11 champion Aiza Football Club. Sevar to. Kim aten lom puyo. Kung ikaw dalawin players le a owner dito ka thalak kan eh ngal may la kan tag boy mayin alan tu putete kan sports minister po ka tel po sila. MPL suatu kita kan kalau may bawa sponsor te po ka sponsor te Mapari po sukha na ne mi malo man dong zong ka kuri sin lo manan pedon sewa khong ayin in lo lom don nia Ole Pikan Missouri Premier League Season 11 as a juice Missouri Premier League Season 11 chu kan lo zo ta in zo vai chu ma lom thu kan so ye